Ćao drugari, evo danas pričamo o knjizi o lepom ponašanju Bon ton. Ako bismo tražili pravila koja važe uvek i svuda, u svim vremenima i kulturama, teško da bismo ih našli. Ali ono što ostaje isto jeste ljudska potreba za lepim ponašanjem, za poštovanjem, obazrivošću i ljubaznošću. Evo upravo o tome govori knjiga Bon ton, knjiga o lepom ponašanju Svetlane Stamenić, objavljena 2011. godine. Ovo nije suvoparni priručnik pun zabrana i uputstava, već topla i mudra knjiga koja nas podsjeća na bon ton, znači dobar ton, odnosno umeti se ponašati tako da drugome bude prijatno u našem društvu. Autorka već na početku naglašava da bon ton nije privilegija bogatih i obrazovanih, već nešto što pripada svima. On se uči od malih nogu u porodici, kasnije u školi i društvu, a oblikuje se tokom čitavog života. Njegova osnovna pravila su jednostavna i staju u 4 reči: molim, hvala, izvolite i oprostite. Te male reči, kaže Stamenić, u svakoj situaciji otvaraju vrata i čine komunikaciju lakšom i lepšom. Knjiga nas vodi kroz različite sfere života, od svakodnevnih situacija preko porodičnih i školskih odnosa, pa sve do poslovnog i društvenog ponašanja. Autorka nas podsjeća da bon ton nije kruta forma, on se menja kroz vreme. Nekada se, recimo, smatralo da je kulturno srkati kafu, kako bi se pokazalo da je napitak vruć, a danas to bi bilo neprijatno. Tako i naš bon ton stalno raste i prilagođava se okolnostima. Ono što ovu knjigu čini posebnom jeste naglasak na univerzalnoj ljudskoj vrednosti, poštovanju drugoga. Lepo ponašanje nije samo pitanje toga da li držimo viljušku u desnoj ruci ili znamo kada se ustaje od stola, već da li pazimo da naše ponašanje drugog ne povredi, ne uvredi i ne ponizi. To je suština bon tona, odnos prema drugima, a ne prema pravilima. Stamenić se osvrće i na različite običaje u svetu. Negde je običaj da se pri pozdravu ljudi rukuju, a negde se grle. Negde se ljube više puta u obraz, a negde se samo naklone. Cilj bon tona nije da svuda primenjujemo isto, već da razumemo različitosti i prilagodimo se ljudima i kulturi u kojoj se nalazimo. Poseban deo knjige posvećen je deci i mladima, jer oni kroz igru i učenje usvajaju pravila ponašanja koje će ih pratiti čitav život. Autorka pokazuje da bon ton nije stegnuta disciplina, već način da deca nauče kako da budu slobodna, a opet obazriva bića. Na kraju, bon ton, knjiga o lepom ponašanju, uči nas da prava kultura nije spoljašna forma, nego unutrašnji stav. Bon ton ne znači biti uštogljen i ukočen, već biti čovek koji drugima ostavlja osjećaj topline, pažnje i poštovanja. I zato ova knjiga jeste nešto više od priručnika. Ona je vodič ka tome kako da budemo bolji ljudi, u porodici, na poslu, na ulici, u društvu. A da bismo to postigli, dovoljno je da se setimo nekoliko jednostavnih reči i da se potrudimo da drugome bude lepo u našem prisustvu. I možda je baš to najveća poruka Svetlane Stamenić. Bon ton nije skup pravila, već umetnost lepog življenja.